Politiki yebhola msakazi, uyabona lokhu kuhlanganisa abantu njengoba ngishilo ekuqaleni, ikhona okwenza ukuthi abantu be-understand-ane, kube namancoko siyindawonye laphana, bebukana abanye bejabula abanye ngathi bephatheka beduduzane bebodwa. Ngakho-ke lokho kukodwa kwenza ukuthi njengoba nangu umfowethu uCount Mazibuko ekhuluma iqiniso ukuthi lapha bekuyi-penalty leya kaSilva kaDisilva. Ngamanye amazwi uma kube bibekiwe iChiefs mhlawumbe beyoshaya igoli, umdlalo uqale phansi ube mnandi kakhulu kunasekuqaleni. Ngakho-ke umdlalo nje bese ubuka lapha namsakazi sibona sengathi nje ube fair ngaphandle kwalokho kushiwo uMazibuko esekubonile into esihlale yenzeka ngisho-ke emazweni aphesheya ubone into ayilapha bekuyi-penalty kodwa kungabi yiyo, kuya ngemizwa-ke mhlawumbe noma ukubuka kukaNompempe ukuthi ubuke kanjani. Kodwa nje ukubumbana nobunye ikhona impela esikuthandayo okwenziwa yini isport ukuthi abantu sibehlanganise ndawonye lapha. Engabikho umuntu okhala lokhu kwangampela ngoba kushiwo kumnandi lapha. Abantu basuke beyithengele beyiphathele izikhwanyana zabo kumnandi nje kuphuziswana kujatshulwe sijabula sindawonye. Njengoba ubabona nje abalandeli bengapha nangapha yini ukujabula besindawonye sonke. Akufani nalapho umuntu ehleli yedwa khona endlini engeze ukududuzwa umuntu ezonele ehlubuke engadli khahlela ingane khahlela unkosikazi ngenxa yani ubehlezi yedwa. Alimnandi ibhola hlezi wedwa. Ibhola limnandi ngalendlela lesenza ngayo ukuthi sibahlanganise abalandeli beyinhlobonhlobo zamaclub bebe yinto eyodwa njengoba ibhola ngishilo ekuqaleni ukuthi ilona eli-unite abantu lenza abantu ade beqabene bebe yinto eyodwa bebe munye bephuze ndawonye bedle ndawonye yabo kube mnandi. Uma sebedlele nje ubumnandi engabe ubumnandi obutheni okunoshukela noma ngabe okunjani uyabona ukuthi bogcina beqhawulana laba abantu ade bengabhekani kodwa bagcine bebhekana ngebhola. Lokho ngakuphawula kakhulu mhlawumbe ade kufanele ngikuphawulela lapha kwasho ukuthi sesiphuthuma la. Ngiyakuphawula kakhulu ekutheni silibonile lelo phutha sikhulumile nabafowethu ebesibacelela ukuthi besilekelele ukuthi in future ngo-11 akube ukuthi iscreen siyabonakala siyadlala. Kungathi uma impela sekufanele kuqala umdlalo kukhane kuhlanganiswe izintambo ngoba kwenza ukuthi abantu asuke sibenzela sibanike ithemba lokuthi kuzokwenzeka beluze bengabusaba nalo ithemba eligcwele. Ngakho-ke sikhulumile nabo bafowethu laba abadidiyelayo ukuthi in future bengaphinde beyenze lento kodwa-ke futhi sikuvezile nakho lokhu ukuthi kubalulekile ukuthi sibashintshashintshe singathathi umuntu oyedwa osisizayo sibashintshashintshe ngelilanga sithathe omunye ukuze umuntu ezosenzela mhlampe naye abone ukuthi kufanele ngenza isiqiniseko sokuthi-ke ngenza into eclean kusukela nje ekuqaleni. Ngo-11 seku-right yonke iscreen siyadlala kudlala i-TV ngo-11 up until kuze kushaye u-3 noma u-3 kodwa lokho sizokuqinisekisa kulokho okuzayo. Angikholwa ukuthi kuzophinde lokhu okusiphinde okusenze namuhla u10 minute wonke. Test befuna ukuyitesta yiyo impela le idabi besifuna ukuqala siyitheste namuhla ukuze silungiselele lolo hambo lolo esifisa ukulenza njengoba nje siqale salwenza nalolwani lwentsha lwe-talent lwama-talent entsha esibathathile abadlali zabaseThekwini sengithi zabaseThekwini ngamatekisi amabili lapho esasiyothi khona akuye bebonakala nabakithi eZululand noma nabakithi olunye kube khona abaphumayo njengoba nje sabona wawukhona kuphuma abasenhlazatshe kuphuma abasebabanango indawo ehlukahlukene i-Vryheid esasiyobasiza ngaphandle kokuthi khona okuthile sifuna ithalente leli silibona kwezinye indawo sifuna ukulibona la. Ngakho-ke yinto ezokwenzeka lo khuluma ngayo ngathi uyayibhula sizoke sikwenze nje lokho sipromote ulundi lwethu lomntwana wakwaphinda angene sithathe nje abantu sibanike amathikithi siyabahambisa kodwa kuyodithimana iprogram yethu ukuthi siyobe siyijikeleza kanjani uku-identify labo bantu esiyobahambisa or as mhlawumbe labo bantu lapho sibabonayo ukuthi banethalente njengalabo ade sibahambisile nje eThekwini sibamixe nabantu mhlawumbe abadala bayithandayo lento yesport sibahambise eThekwini sibanike amathikithi udumo ulundi lomntwana. Ngibingelele wena msasazi, ngibingelele nohlalo we-AFP ubhuti omdala nabafowethu laba nalo webhabha. Engizofisa nikwazi ukuthi akukho mnandi bhuti omdala ukuthi uthi ubhuti omdala egemini yabo umdala wena nje uhlezi ushaya yabo. Abo thina ezikho siyakwazi ukuthi masishaya khona abafana sesiza sehlise kancane.
zithathe iy'ngane Yeah. yabo because I know isithole sesingisi ngiyasazi I know ukuthi ubhuti omdala yes second leg yabo so siyasikhisa umoya sibanike besishaya kancane siyabuya number 2 sobashaya ngo5 ngiyabonga Maka sekwenzeka mhlawumbe ungaze washaya ngo5 beshole ngo5 uthi la awona ngoba mina ikhosi ngoba didla namhlanje angaze ngize ngibheje yabo because ngihleli ngibheje yabo ngithetha ukuthi ngiyeke ngamabomb because ngiyayazi yabona yabona ikhosi lethu ngiyalazi in and out yabo ikhosi lidala egemini uhlale yakwazi kahle lokho uthi imqondo ngapi yabo ngizama ukumthola kahle yabo futhi yakwazi ukuthi singobhuti abadala siyayidede yebo sibadala egemini lokho mase sikwazi yabo kulungile angikwazi ukungalisho leli sesiphethe ukuthi shayela siyanicela ukuhlanganisa kubalulekile ningakuyeki kusuka manje nje kuya phambili noma kuswa isikhathi niqala ngaso ningabe nisakuyeka impela siyakuthanda lokho sinoluntu lomntwana singabantu basoluntu sikuthanda nje kakhulu sengibuya ngapha ebholeni sizobabamba ilelo nje engibashiya nalo ukuthi sizobabamba sizobabamba ngoba nabo bayazi bangabantu bethu bona mangabuka nje ihistory uyabona abahlande nawo kusilandela ngokwini angithi ngoba amathimi ekhona nje South Africa ngicela ukukuvezela ngizokuyibala engekho ngizobala la amabili kunethimi endala lokhu uzana cishe kwaku 1937 mangaphosisi bese kuba nethimi enkulu endala ke ile ewine namhlanje ngaleyo hlahla yayo ayindala bese kuba nethimi enkulu ngoba ke sithi singobhuti abadala njengoba siyithimi enkulu wena awufuni ukudala umkhulu ukuhlola kanjani uhlala kanjani ukudala umkhulu obudala kusho ukuthi lene iqala ukuba khona ngo1930 something ukuthi angiwazi umlando wayo ngoba angihlangene kakhulu nawo